Bakunzi bacu, bakunzi ba Masepa One TV, turabasuhuje kandi tubifuriza no kugira ibihe byiza aho muherereye mwese. Urubanza rw'uwahoze ari perezida Joseph Kabila Kabange rukomeje kuvugisha abantu benshi. Umwe muri bo ni Maître Moise Nyarugabo, wabaye umushingamateka ndetse akaba n'umudepite ku rwego rw'igihugu inshuro ziregera kuri zibiri. Nawe ari mu batabashije guceceka kuri uru rubanza perezida Honoré Joseph Kabila Kabange rukomeje gukurikiranwamo. Mu nyandiko ndende yanditse ku rukuta rwe rwa X ariyo yahoze yitwa Twitter, twabashije gusobanura mu rurimi rwacu rw'ikinyamurenge, Maître Moise yagize ati: tugarutse ku rubanza rwa perezida ucyuye igihe Joseph Kabila Kabange. Nifuje kugira icyo mbwira Auditeur General n'abacamanza bose b'urukiko rukuru ndetse no kuri shebuja no ku bayoboke bose ba Union Sacrée. Nubwo mudafite icyo gukora, ariko hari ibintu mudakwiriye gukina nabyo. Muragenda mugatoragura abavoka nabo barangiza bagatangira gutoragura ibijanye n'ubuzima bwite bw'umuntu mu muhanda no ku mbuga nkoranyambaga, mwese hamwe mugakora ibintu mwamara mukaduha urusobe rw'ibintu runuka nabi cane mu gisa n'ikinamico iteye ubwoba, iteye isoni. Mwarangiza mugatekereza ko bizagenda gutya, hanyuma bikarangira. Abatekereza ko igihugu ari icabo bonyene ku buryo bashobora kugihindagura no kongera kugihindagura uko bishakiye mu buriganya no kwishira hejuru ngo niho bashimisha ukwikunda kwabo, mu gihe abandi babakomera amashi babapfukamiye nk'abaramya umwami izuba, umuribesha. Ntabwo bizagenda uko mubitekereza, sibyo? Ntabwo mushobora gukenera ikintu ariko ngo mwange ingaruka zacu. Muribuka ico kwitwa umunya Cote d'Ivoire vyazaniye igihugu ca Cote d'Ivoire? Cangwe muribuka ingigwa raporo ya Vango ivyakurikiye? Intambara nyinshi zarabaye muri Congo n'ahandi henshi kw'isi kubera impamvu z'ubwenegihugu ndetse n'ikirangamuntu. Ubundi bayoboza igihugu amategeko, ariko inzangano zirahumisha kandi zigasenya. Ni umwanzi w'ubumenyi. Ubwenge busubizwa mu mwanya wabwo no kwicuza mu gihe vyamaze kurangira. Kenshi amazi aba yamaze no kurenga inkombe. Ese tuba turi bazima iyo tumara iminsi cyangwa amayinga menshi tuja impaka ku bwenegihugu bwa perezida wacu ucuye igihe, uwayoboye igihugu imyaka 18? Reka noneho nse nubakurikira muri uwo murongo w'ubusazi. Ariko se reka mbabaze, mwabashije no gutekereza ico bisobanuye kwita perezida wayoboye igihugu maneko w'u Rwanda, cyangwa kumwita umunyamahanga, cyangwa kumugira umuntu udafite ubwenegihugu? None se mwatekereje no ku ngaruka zabyo? Mwiteguye se kuzazirengera? Mfashe urugero ruto, ni akahe gaciro mu rwego rw'amategeko ibikorwa vyose yakoze mu myaka 18, harimo n'itegeko nshinga yateyeho igikumwe cyangwa se umukono hamwe n'abarirahiriyeho bose, hanyuma mugatekereza ko isi irimo kubareba, irimo kutureba izatwubaha? Badufata nk'abana barimo gukina urwondo, intuba biziba. Ni ikimwaro ku gihugu cose. Narababwiye nti muzaja mu mishikirano,
ubu noneho umurimo gushikirana mw'isoni nyinshi na AFC M23 twirwaneho mu Kimwaro cose. Ejo mwabitaga abaterabwoba, mwabitaga ingunguru irimo ubusa n'ayandi mazina, ariko ubu mubita impande zibiri zingana mbese ziresha canke se abafatanyabikorwa mu mishikirano. Rero noneho reka nongere mbabwire, iri tegeko cangwa se uyu muzimu w'urubanza murimo gutora ni mwebwe ba mbere rizafata la retourne. Uko vyasa kose nta kabuza ibintu bizahinduka. Impinduka ntizabuzwa n'urubanza rwanyu no gukatirwa murimo gusohora mu mamashine yanyu. Muzirikane ko buri gihe habaho match de retour cyangwa se umukino wo gusubiramo. Aya magambo rero niyo Maître Moise Nyarugabo yanditse twabashiriye mu rurimi rwacu kugira ngo abatumva ururimi rw'igifaransa namwe ntabacike. Ni abantu benshi rero bagiye bavuga na Maître Moise rero nawe aza kubivuga cane ko yanagiye agaruka no kuri uru rubanza. Bakunzi bacu, reka rero ducumbikire aha ngaha iri jambo rya Maître Moise, hanyuma nanone tuzakomeza kugenda tubagezaho n'ayandi. Murakoze, mugire ibihe vyiza, mwari kumwe na Patrick Makombe.